Vaal River e tsweletse go fetisa metsi a mantsi a buletsweng. Ka jalo, dikago di le dintsi di tsweletse go nwela. Bagwebi ka go farologana ba re seno se etegetsa mathata a bona a matlole. It's very difficult for some of the people here and the damage is going to be a lot. It's 3 times in a year. Jaaka dikopo tsa marobalo di emisitswe ga jaana ebile dikago le tsone di nwela, bagwebi ba bangwe ba re seemo ga se kitla se boela mannong bonolo. We lose money every time because we have to fix stuff and we have to cancel bookings. And all the little towns and dorpies next to the river is affected. And then our insurance is also cancelled because of the flooding. This is the 3rd time this year. Badiri bao ba thapilweng ke dikgwebo tseno tse di fa mabopong a metsi le bona ba amegile thata. Ne re lakatsa gore re ka bereka mare maemo ha monate e tla re tsa nakonyana kganye re bona mo tirong e re dira mo gone. And jalo ka re tshwere bothata bo tsena ha re sebetse re dutse fela hae re na le bana re otla bana ba rona ka eng. Letamo la Bloemhof le tletse go tsamaela diperesente di le 111 ga jaana. Sentle English, SABC News, Bloemhof.